Abusia yamamo ajo amamo akwaba York FM afei so HYTV so omani mu sema yensa aka ene yaboa no se kasebo a yede ba besom wo okenkanfo me okamafo Clement afei yenhwa nsem a ebedi kasebo mu akotene Ghana aban ede sikapuduo bi ede akọ ama omanfo wo eye makola na yenyina yenim se July bosumi mu no eja hyehye bi ekoso ewo honom wakoye sankrofo no adoye abusia nsem no edosom na Director General of Ghana Health Service so yebekọ na kache na wakosra omanfo wo Bono East na wode nsem bi ato nanim emu nsem nyina yede somwo ewo eye kasebo mu abusia nsem bi eka yenim ho na yede ba besomwo ewo kasebo mu afa Jibre na yenda ye ho na yakoba yede kasebo num kyeremu nyina ede beba besomwo ade kyemu nsem de Nyankopon nanim ne mu nsem ne na de yode minumie no na ya yedi hu dwuma pa enti no nsem a esi anajo esi anumre amache ene de keka hu nyina no York morning yaboa no se kasebo ebi so paper review ai de ba besomwo but what they answer be share me okamafo Clement ene mabedafo ewo York morning so every Monday up to Friday 6 a.m. na fe yemfa nsema esi wo manim nyina emesomwo yebekọ amama nyina so yebekọ epoye ne atoye ba bibiara asem no hye no yede beba na afe minumie no yadwendwen ho na wahu oman no ne kanko ene ne bobre ba bia asi afa shiamen na yendwen oman no abusia ya Simon wakwaba eba York FM afesu HYTV Ghana eso omani musema ena yede somwo afe yenko kasebo inum yegyina yenim se eye ora Alan Trematin onimonyamfo ono ena ye trade minister na wagina aban anamu edi sikapuduo bi ade akọ ama omanfo a wowo eye makola na adwadifo yegyina yenim se July bosumi da etoso num no afi mu ano wohwere wonyema bi ana kyese enya asem ketwa ogyahyeje kese pa ene koso omanfo nyina ye nanitua na sisia no wakoye omanfo adoye a de waka nyina ne se oboabon ama wasan asi wonan so biom omanfo dodo na entimi anko wonnwuma so biom esanse won sika wonnwuma nyema bebra na woye no ogyahyeje no ebehye ama bibia ekoye na sisia no aban edi sika puduo bese sidi no empem mienu ene di akire bebre ena wode akodom won a kyese obabema wodwumadie no asan akoso biom abusia yeto akasebo iso dia na yede ani ekire Bono East no so region foforo kra na nado dankwa akufo ado Ghana mampanyin obaso oteye anase oyi foforo na yenyina yenim se yede abato ene ade ene tesa regions foforo yi na yebisa se bambo ho nsem ene afei so apomude ho nsem se na etie enti no Dr. Patrick Kuma Abuaje ono na ye Director General Ghana Health Service obomodi abo apro ekosa regions nyina ekohwese ne won apomudi esifa etie okoduru honom no enode efutu sem kakra ede eko ama omanfo wo ho chitiriu ne ahemfo ane ade se won bomodi ase wo beso sankrofo yasene na de edi kan kra oyeye ne se o kire won omanfo no niema aban ede bre won nti wonya toboase pa sei no kanesem. The region was created and our health services was established in the region, primarily the regional office in Kintampo. We've not come to visit them, so we are here to observe the work they've done, look at their challenges, see how they have settled in and see what else we need to do to assist them settle better and also improve on the healthcare that they're doing. So we'll be visiting a couple of their centers, meet some of their partners to see how we can better improve the health of the region. There are 4 districts that are benefiting from the district hospital, but there are 4 out of the 11 districts that do not have hospitals, and they have been catered for in the policy. And then we're also looking at getting them a new regional
medical stores, in collaboration with the Ministry of Health, to ensure that they are able to stock their systems and manage their logistics appropriately. So that's why how they benefit from that. Dr. Amana Suha or signed the Adesradia Kakra editor, a mind paying for a face so I am for our war a yen potem who said, one more than said, Wabebwa a year one eye will share a pomudin in some Samsono, a year health workers, and Wabebwa 1 pound, baby or better, Nyama watches and Tadia Veshe, one soon near the end, one more than so more. It is a general problem, especially movement of staff into the rural areas and so-called deprived areas. We are working on deprived area incentive to push them. We are also appealing to the people and chiefs of the region and other agencies that they must also provide a pull factor. They must also put systems in place that allows people to come in. When people come in, they should have a place to stay. They should be properly welcomed. They should be managed properly so that they can also attract more people into the most rural areas of the country. Awusia yegyina ye so na afei ya home kasebo ne so na yekoba ye de agudie nsem ebeto aso. Ade chemu nsem de Nyankopon nanim ne mu nsem ne na de yo de minu mienu e na ya ye di huduma pa. Enti no nsem a esi anajo esi anumre amache ene de keka nyina no York morning ya boa no se kasebo ebi so eye paper review ai de babe somwo bo wode asa obehia eye me Okamafo Clement ene ma weja for ewo York morning so every Monday up to Friday eye 6 a.m. na fe yemfa nsem a esi wo manim nyina emesomwo yebekọ amama nyina so yebekọ epoye ne atoye ba bibiara asem no hye no ye de beba na afa minu mienu ya dwendwen ho na wahu oman no ne kanko ene ne bobre ba bia asi afa Shiamen na yendwen oman no adi chemu nse Yekọ eye agudie mu nsem na ye nyina ye nim se abrante a obọ ne homodin pa e wo ball bom wiase afa na nyina a obia agina tumu pa eye Cristiano Ronaldo na nkaibo a efi na kache eba ne se enche bia no oba benya ntafo bia chese enya asem ketwa omanfo nyina ne fans nyina eni age a chese wo hwe infonyina etwa egu ewo wo kasafoni so dia na chese ono ene ne yire ne ma chese wawo nkane no ena chese wonfoni egu so no na wo hwe a x-ray bi so ewo nchen a enche bia no obesi enya ntafo na chese omanfo nyina eni age se enche bia no papa yi oba betitim ewo no ankasa na yire eyem enti ne yenhwa enim se enche bia so bia wenya 14 bia na 16 bia ka ho a na afede yenya team Ronaldo na omanfo eni agepam yeto aso ne akonsem foforo mu dia na ye de ni eche Barcelona wona kache na ukopiem wo hono mu dia na watwi no nyama nkoye ama won kra omukosia eye Rayo Vallecano ena wo ball no mu no ena afede team yi ehye won 1-0 na 1-0 no aya na ball bom ye hye 1-0 la eye ya chen bibibia se be hye ba ko pe na wantimi ante na ama fans ne afei so mpemfo a wo hwe ball bokuo iso no won bu afu pa ama chese coach a oye Ronald Koeman ya sake no ya pamo no kra se onfi ho na ne dwumadi a odi wo honom no chese enkoye kra wama ball bokuo no yenhu ne fapem sisia no ase chese akoda ne emma ball bu yi na ye bo chese omu hu ne fapem kra ama sisia no ya pamo papa yi na enye no kwa na de abufuo ne baaye wone Real Madrid esia na watwi awie kra ama chese Madrid ehye won 2-1 na chese no so abufuo no edoso pam na enkaibo foforo so ayensa eka ne se Xavi kaneno na nkobo ema team yi no enche bia no omanfo prese anka ono ena nka bebe she papa yi anan na nka waye coach ama Barcelona team no ensam ne de edoso na enkaibo no
ekoso no de Barcelona for e de abetu dwane se Sergi Bojuan eye coach a chese wo hwe Barcelona team na wo nketwa na face wo mpanyinfo e bi under 17 under 18 sanyama no wo nketwa ne mpanyinfo na coach a ono okochima nketwa no yeyi no se ono na afi o mehwe eye Barca team no eye kese pa no wo mehwe so na afi de wo ma bibia enkoto tinti no ono ana sisi ano osan ye caretaker esan ye coach ema ball boku no abusua ensem no edoso na ye de besi ha na afi de ya kire de ekoso ewo kasebo mu ensem bia yete ye ewo kasebo ni mu abi ne se Ghana ban enam eye trade minister eye Alan Kwadwo Tremantin ne so afei de ode sika bi ade akoma adwadifo a wo Makola ye nyina yenim se busumi mu no anase afei mu no eye July busumi no no ojahihye kakra bi ekoso afei de wakoso wanasene se won san enko wonwuma so biom yede ani so ekire eye Ghana Health Service nipa oda wonano etoto nyama nyina eye Dr. Patrick Kuma Abuaje ode na probo eko Bunu East eko hwe won sene won so wonwuma esitie eba no wona pomudin asena eko yede emuche nyina ede besomwo ewo kasebo mu abusua ensembia kaka ye nim ho ene ede besomwo ewo eye York FM afesu HYTV enwumre no nsia ene no nso kasebo emu okenkanfo eye me okamafo Clement na mekai wo say Han York Estate say ope eye asase a ubetimi ato ede asidan ya wunya asem wo ho afi ope dan ahan so a bomodi aneko wona kache fra won 0243 708485 0243 708485 era abusia yakramo